Izatezko Europa biziak neurtzen euroka etzaie asko inporta zeren alde noren kontra baina hemendik ezin debalde elkartasun hitzik bota arduradunak seinalatzea da dagokigun erronka aperri bairen tankeak eta kafeko trenbide sorta Palestinaren garaipena da mundu zarronen porrota ta berriaren alde hemendik abiatzen da borroka abiatzen da borroka kean geroarekin xakean zer egin genezakean Palestina ta Libanokoa hasten da gure atean bai jankiak, bai Europa ta bai NATO baita biltz tartean guztiak lotzen gaituzte kapitalaren katean beraz munduan bizi gaitezen herri arteko pakean ezingo dugu lortu Israel bizirik dagon artean bizirik dagon artean Egunon. Okay. Today we have olive trees in this city and in El Pas. And for the future, inshallah, we will have Palestinian consulate here, and we will have Pas consulate in Jerusalem. Hemen landatuko oligondoa eta etorkizunean espero dugu noizbait izatea Palestinan Euskal Konsulatua eta hemen Euskal Herrian Palestinar Konsulatua. Inshallah. Pas and Palestine is the same. Pas, Palestine, the same mind and the same stress. All the people like us. Denak azare gaude, denak hemen herria berdinak gara, bi herri arazoa ditunak eta borrokan da bere. I feel this trees, it's in our heart. It's not here, just in our hearts and in the hearts for all the Palestinians. Sentitzen du, zuhaitza hau dagoela beren bihotzetan eta Palestinako herri guziaren bihotzetan. You are the best people in the world. They make the solidarity with us, with Palestine. Elkartasunarekiko, munduko herri honen omen gara. Yes. In my history, in the last, I heard a lot about the past and about the people. They care a lot about Palestine because we have the same dream to have the freedom and to build our country. Berak dakienez, beti sentitu du Euskal Herriak erakala elkartasuna handia Palestinarekin, berez bi herriok dakagulako grina bera libre izateko eta aurrera egiteko. In this day for the solidarity for Palestine, I want to remember my friend, and he's the same, his brother. Oraitu nahi du bere lagun bat eta dela bere anaia. His name is Rasmin. Rasmin, zena. Yes, he was martyred, he killed by the Israelis 1 year ago. Israeldarrek akatu zuten eman dela urte bete. Her father in the jail. Aita espetxean daka. His brother in the jail. Anaia espetxean daka.
and the other brother are killed by the Israelis. Eta beste anaia akatu zuten Israeldarrek. This is one story of our life. Beden bizitzaren historia bat besterik ez da. Mr. Naif, the head of the society. Mr. Naif, the head of the Ah, society. Ada elkarteko zuzendaria, Mr. He Ney. stays 16 years in the jail. 16 urte kartzelan pasa ditu. We are under genocide, Genozidio batepean gaude, and you are the best people can be with us and can help us and can push us. eta gu gera, pues, gehien lagundu dezakegun, herri bat. So do not stop. Stubborn, push. Do not stop. Aurrera, eta buru gogorki, aurrera egin behar dugu. Denok. Palestine will be country and will be freedom, and Basque will be country some days, inshallah. Thank you very much. Inshallah, egunen batean bile libre izango da.